digital product hapa tunaongea product ambazo unaweza ukawa unaziuza. Mfano kama unaweza ukawa unatengeneza vitabu unaviuza Amazon, Amazon KDP. Unaweza kauza ebook, hivi vitabu vya digitali ambao kama kuna sale download, na website moja inaitwa fasterstore.com. Unaweza ukawa unatengeneza course, labda wewe ni mtaalamu wa kitu fulani, unatengeneza tutorials za kufanya kitu fulani au kutengeneza kitu fulani, unakuwa unaziuza. Kuanzisha website ambazo unaweza ukawa una website yako ambao kanakuwa kanauza hizi digital products, au unaweza ukawa una kitu chochote ambacho una upload vitu, watu wanakuja wanalipia na kununua, labda analipia na download. Hizi zipo nyingi, na vitu kama habari duka, kuna vitu kama Faster Store, kuna ziko website nyingi. Hii hapa ya Amazon Kindle unaweza ukaandaa vitabu ukawa na upload kule, na nyingine nyingi ambazo ni za unaweza kaita zile za dropshipping, na nyingine za affiliate. Yes, kupitia affiliate unaweza ukawa unachukua digital product za watu wengine, unaanza kuzilisell au kuziuza.